Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyotrep Aceh National Movement, Ribhoi District Unit, hapok kajingilam jong uba Sumar Lindo, Vice President, uba Reynold Kar General Secretary, lembat kiwede kidikot, mentagasni klalej ban ay dakador khas, Shau Deputy Commissioner ke Ribhoi District. Nak bentaban chimkhia bat banyakren bat kasor ka jella halor kijing bakipat ba nongshong shnong hakitan kaput ka Ribhoi bat ka jella Assam ki jokendu nakapor syakapor. Namar kajing bomdon jong UDC ka Ribhoi ka seng ha ka nigasngi kalai kendu ya ka kong bala kenti urani ka badai ka Additional Deputy Commissioner ka Ribhoi na ka benta bakan yo banyakren pensyai pat ya ka ni kamat balawanra da ka seng sya UDC ka Ribhoi bat kumjuk ru sya ka sorka jella. Lingba ke dorkas kimat ki baga seng kabu hakmat kilong banlum banlang ye kinong sensyar jong ki hima ki raj bat kishnong wakirapher ki bahaba ki than kaput banyo ya selok bat ye mirjingmut bantip ye ki daw halor ki jing ki jongki kamtam ye ka jing pendik bat le don bor jong ki bor sarkar ka Assam lingba ke tenat forest bat ki pulit kumba ka jujia na kapor shkapor bat ban penbet no klo ye uput usam ringkat bat ki bor sarkar ka jela Assam ka sengkala kerparu baka sorkar ka deban penbiang iki lat pahara syakiti kishnong kaput knang bakipat ba nong shong shnong hakiti ki jaka kinyo ya kajing shngan bat kajing shong suk shong san ban ap tat hadu ban dalami biang ki jingja bas ngosi kumbala dep banja hakisnem hakipor ki baladep. So mentagasi ar putrik nagliang ka H&M Ribhoi District Unit ngila awan bu dorkas sangne ha office jong Deputy Commissioner tamba hari jisha ngimut ben kendu UDC tamba udon ba lechti tengi myo ben kendu yu tengila ya kendu hai Additional Deputy Commissioner jong Ribhoi District ikong bala kenti urani nakliang kaseng ba ngila bu ya ka dorkas hang ni hadisi kalong ba habide bagi isu kimat haki border area nomor kumbalong himanta ki pejba nong sisnong jongi ki basa haki kaput menin men haga ba menin menne kidang mi kita gi jingja nomor mencam snem ru kaju hagini gi sinir kaju rekum keseng ngi kentu syaka bor jong Deputy Commissioner ban yakren syaka sarkar Meghalaya habide begini kimat ba nakapor syakapor ki pejba nong sisnong jongi gi syak pendik hakite gi border nomor ladangi phai saudong sokun jong gini ki hima ki bahap hapo ladade ka hima jirang soyong nongspung nongklau nangta girat marwet nomor ba bun ki syak pendik hagi bawan hagi no gi kampan roy nakaliang ka Meghalaya kathe ye kite gi skim benroy hakite gi border but hagaju kapor ba ki paiba nong sisnong jaka Meghalaya ki syak pendik ki syak tit ki syak bom nakidau kibarit kiberia ba klemburum syu kata ka hok longbru manbru hangte hagi border nomor gasukar Meghalaya ibun sin ka chu yesha bat tamju simkhia ondal adon kita gi jingja kan sakran rengi karmen skem langba gani kesni ka bengi labu ka merendom hangni office jong UDC ba un simkhia ban yakren bat ga sarkar kenang ba kilat ya gino jing kita gi ba nong sincong jingi ki basa haki border area kamtam bangi kentu juru katkum kamerendom bangi ladap sumit mentah kasni ba niakaran ba bankhut ya ki gisim kirat ki hima ki dorbar sinong ban flu jimut halor ki jing jongki bakintip ya naga kadau ba syami ini ki jingja ki basusi ha kita gi jaka border